EU church member la kina ilaw phone shipuzna Evelyn Joy Pastor Mark missionary kinni kile gaine pamana pikuna alho ye New Testament la sabat la na Sunday la kilsvai be iki aga puzna panang sasukusholoy be ino pa kilo puzna missionary sakushole pamana pikuna New Testament la alho na sabat la na Sunday la kilsvai be ino pama vile shepe ning kira moni ikamu Bible la guye fe pankela pen la pamaka alokvishi aloebe New Testament la taga khain tsala epiku tachi likhi yepe pane tachi gola tsogoye jisna khithwe kyo gli yepe pane tim khamna ningye apne tsala atugu sandep kyu pinchne kyo ngu Jesu Kristana tipo tsala la na khithwe ke ikemuti lehi time kini point kini ningye kumsul masa atugu shege Jesu ye khilemu pana khithwe kyu tsala pinlo pipi pa mwe Bible la sabat tsala Saturday lono pamna lo epipe pane sabat tsala akim theshi pinlo atsala tsogonong akumlam lai thalnani kemu akutsinye klok khetsala hikum sijun lo alhuna tsutsuk s ayaga ka thalane kega puzna snai nagotolana pa u lotina ayeza ikyuti po kilive ke pushagaya pa yeza kilive ke pushagaya pana tsikyu kilive ke pushagaya pa u lotina ekyu kilive ke pushagaya sabata la kumslo ekyu kilive ke pushagaya New Testament la mtsak khiye pe parinche ike muninge khile mutpo phumla akini ushega yesna khi thwe kyutpo mchipu ye kyuja ngamtsne thane Jesu Christa ya Friday la thive ike muninge tipo tsala pinchemwe tipo tsala pamna chemwe po tsala ikhlin kyongna kamslin kyongna Jesu Christa ya ampio gol hutbe bane na Corinthian me to chala khim ku zola phikela tili Jesu Christa na mtsakhebe ko no na ampio gol hushkela nongye ni chegmu kektola ikithir likum slanke tala ayeza na cross la ye davya ya to tim hipa ko ye sabat la akumola unje ikemu panang ya alho ye za papa kyongna alho yeza lupus na panang sabat la kulo kha alho tunku pumi Jesu Christa khopem kum tu sabat la pinjege Sunday lona Jesu Christa khithwe ike chongna ningye tipo tsala ikhlane Bible la kishi ye pe panja na Roma ke tsogo ka thla na pungtala phikela Jisna khithwe kyu tipo mchipu ye kyu kena pa ya Baptist Jisna thive kyu mchipu kumsil jong na ampyo gol hutbe bane Jisna khithwe kyu tipo mchipu kumsil jong na Baptist be bane Baptist ye pana khithwe kyu kimreke Sunday ye Jisna khithwe kyu kiki kimrek moke ikemu Baptist na Jesu khithwe kyu tipo kimre tipo kumsil penjong na Baptist nings be bane Maya New Testament la Sunday epkyu tachi be bane zogo ye Jesu Christa na khithwe kyu kali Maya kinye kyu kya ning jin lo Apostle myaki hem kwa yotzin Bible version kuto mane NKJV, NIV pijukela Sunday tsala ipe pane ikem na RSV, ASV pijukela sabat tsala avelau epipe pane ushe katatanja na bothu bola pijukela alhu na ko atse ena ayagul hokela avela ena na khana tsala to avela ena na khana tsala ikinu avela ena na khana tsala akuthu ebe inke jong na alhu na hesa chiku atala lakiye avela lana avela tola
zubum tao to na la ki mwe ke mu khetsi ni lo ve kum cha la ki the shiwa dikum sun no lo ni she ga apostol mi mku zin asho supo jwa be ke jong na tim kham na pikuna am pa khopem ko yes taga khain la sande na am pyo gol hu she na cho epchne ikem na apostol mi kini hobdi chokola phikela ti lehi panang ye zala ki pe tsa achine kila iloje ipuzna zala ki pe tsa asho supo ju je be ike jong na panna sande taga khain na asho supo ju ke ong na panang ye tipo zala ikilwa bikum ske vilo ike mu panang ye zala ki pe tsa achine kilo je be zala ki pe tsa dishi asho supo ju je kini ushega orientan mi chaga zo lucky ena kinla po le orientan mi ku ho vila nong ye sande zala na gu zge pu shan ke la ti pa ko kum z ge hik lo orientan mi ku ho vila nong ye sande zala na ge hik lo be panang ye ku ha kyong na akini khage efi jine ike mu hile hinna jo la khila phikela mtsakhiye pe pane panang ye askha khaje akko la khila na la khilo puzna askha khaje shango khilao ave hupushi kela lao tje be ike jong na hiye panna ko ho kyong na akumla go khaje kumwe ike mu hiye panas khage kyongu atala zo la panak na ka tha la kyu panang ye sabat la ki hik zum la kyong na pol na ta khain tala na ki hik loi be ti shango pa ye sabat la panang la po puz na sande tala la na la uve cheke sande tala na pa ye ti shi izu cheke